sebagai boleh YouTube video pun upload dah nak ready boleh buat ini macam boleh be mah ini semua ni program partner film kan dah dona tu mani luka qualified IG lah macam qualified kan program tak ebook ni orang dia cek video kan mereka masih tu ebook video tutorial langsung unlisted akan dah banyak kita minor bin dah dona asalin tema channel play di sana mga ebook tu ni Instagram na makaren ko tao kan kuma minor di lang video instruction di mo ka atong detail ni mo intinge program ran dan ka din ha mai ka so bang suanin qualified program ni tang ka suanin IG akan minor di le wala ebook ka suanin qualified program ai dianin ke edit line pathum size point order we pathum hanging high pull le jump bar high pull dumbbell high pull tu handling alternative hold aman ke khap ka slip bala ka feel le ban to si lawa tu na koi da so ko le di so bit la le ko na le a che pa che ko no chi ni feel man to lawa tu man ni YouTube bala ben be tu nia ase document ka chane exam re ko la man ko chu ka qualify ka so ite tu bench press ko ka da la ko bench press tu kan se ka bench press ka tu bang chuan ni da orang tutorial chu changai ko ri ka chema a second da chuan ni ankle rehabilitation ipoi mo ala ma sami so ko khanin ankle rehabilitation program 8 weeks ya 6 weeks ka siam ka athlete tam tak ke ka kan college athlete sam tak ka man deal na sa chu ni ba close friends so tele international thing world champion thing ni man sa result mo thani tu ni no be man thei na ka dwa description box sa ni kan ka du jan ki ko da le ni ngai ni ka chu tu de da se abuna dia ni ka training update version sim ani ya ka suala kon ka khat ani da to ka lai ka dei mo ni ka so ni ka ani strength train ka ti rail so ka ani da mo ka 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 strength training yo ka training do ka ani training ka ti rail ka tu na dia ni wait ka gain din do hypertrophy le strength face ako ba ani ka dia le bone boost ela ina ko ka update ya so ka rehab le ne ka remind result ka ka rehab da na 4 weeks soon sa consumer nga in kaya chima no nang tuso ta se kani qualifying program le angah rehabilitation program so free in so aba the YouTube channel ni playlist